Again, good morning. Ni bwega na nduba gutudura na gutene batu ikinya ga ikinya tukite na mbere kuringa ime kirime thaya nteto Meru TV bito akabu mudharimi no tudungatire turi live unatupata hange aswili mbauga kiro kina mitandao kinande Facebook at Meru TV Kenya. Tutegere mantu joigie gazeti na yara ya ikipaumbele ni magazeti. Tuambile tunadhibu gazeti ya The Standard. Na bara bamureki ni masias bara baitonjetie kire siasa yetati na yerekeria ria katiba ate civil servants na barabai ngoge obishine she mwingi utungatira mwingi bakaithira bagetungatira siasa ciao kana siasa cia biama ende ngoge nigo tungatira Kenya ti biama kana their political interest kana kira kikabaguna barebo ene eye siasa Odhiambo John Bandi bogichorwa ore CS wa Treasury Hassan Joho ore CS wa Mount Mining Opiyo Wandayi ore CS wa Mount Energy na CS wa Public Service Geoffrey Ruko banaba bakimurekwa bare masies bara baete njorua cia siasa Antone anjorua cia utungati kiri mwingi kana njorua cia gutungatira Kenya ende igituika njorua cia siasa siasa ne biama na siasa cia kuguna mtu kiumbe Antone agotuika njorua cia gutungatira Kenya kiri obishishe mwingi gutigira mitaratara kiri dwangi i barungamirite ni kwagira ningi iria kiguni kiri Kenya gutangugi ira yongwa babati kwithira kirutwa kuringana na mawatho na erekeria ria katiba na uthio bwangathitio hi ya The Standard kimurekwa bicha ya mushamanio gi siasa jorare gusilad yotongeretwe ni gikundi kia siasa arega na thirikari kana United Opposition bareo Dr. Fred Matiang'i George Natembea Rigathi Gachagua Stephen Kalonzo Musyoka barabati na mbere siasa cia kumenyera manyere koregana ninge kukuthuranga ikubo utongeria thirikari Kenya Kwanza rungura Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki buni buo dio bwanga The Standard ene betegeria torokere kwa udani jara jamhuri kinande kwa kipana na kirefu kiringa The Standard karatasi gatwere kaimuri kama mtu ya kithomo amu kithomo kirikia bata baingi boga ni rubunguro rokurura miari ira itiruka tinga mtu aina kithomo ningi aciari baken power na bao nuki turita empowerment thirikari ni thirite gitithire mitaratara ya empowerment ke vijana empowerment kirekoro gukirukira bici cia atongeria bajumbe bamwe koro ningi kiri aciari kiabata ni empowerment kiri mwana gukirukira kithomo aithire ari mugi ningi aithire ke amukira kithomo na kio gikaithira gituma utoro bwao bunauka kana kuthara ntuko cia ukabere amu inyembogo ningo ishayo nibu aciari bauga bari amero na inde kimeke nikio ana baitite minditam break na bagita minditam baba inge ba aciari bageranirie na ndikiba nteto nibaugite na ndi batwe orirana bayite minditam itutumiri message kuma kiri mashukuru ni batwirite ati anabarira bayite minditam bashoke na mungana jotigere jo bisi ya tamuan kithira tebu mwana atekinya kirasine akaithira gitumwanja okaire kwithira kishoka niona ntumwa kana riboti kuma kiri mushiari aciari bakilalamika gwite kwa ngarama ya kithomo kiri gya gutuika kia ngarama ya kuinyilia ituro bia mushiari na ndiromba ni kiri arimu rungamiri kwithira baikabira mushiari ningi thirikari kiurua ibai kithomo kibati kwithira kiri kia utheri indi nigitwigite kiri na ngarama inene thirikari kiurua kwagirithia mitaratara ya kithomo
itwike na kyo nigi kwithira gikiamukirwo inyania na baraba umite miji irainyilekete kiuchumi rira sheri bakulalamika gharama ya muturire, gharama ya kithomo na bakiolotera mpangaratano ya kiuchumi gutwika ikuthurangite mibuko yao na wallet ciao bari asheri. Kau karatasi gatwiri gagutegira mantu ya school fees na bici ya shukuru igitwa asheri rirana bacokete nyuma ya midterm kimeki na nande asheri iromba nikiri arimu arugamiri kuthikira kiriro kia asheri ningi thirikari kwagirithia mitaratara ya utungati kiri muingi inya kirirwa ngiro kithomo gitwike nikia guguna inya mwana uraumite mushiunyilegete uchumi. Karatasi gatatu kaitegera mantu ya ugima ni utonga amwe ni utonga kwithia wina thiri ya mwiri ni untu na ni kiriga muno na ni untu bwa bata ende KMPDU Secretary General Devi Atela narutite mukana jomurito kiri thirikari ya county ya Mombasa ya Abdul Somad Nasri akiruta mukana jwa arigitani na madaktari gwika mathaga jango ginde nonto bwa kurunga mongoge kwa CEO mwerekeria wa sibitari nene ya referral iri Mombasa kana Coast General Teaching and Referral Hospital CGH. Kisa na sababu ni nyuma ya kukia Mwaje Ali Kibwana wa kuroba miaka 52 aikuwa arita ndene kia ICU na aria Mvita MP Masud Mashele arutire riboti ya muthuro na akikinyiria kuringana na KMPDU kubutwa kwa CEO Daktari Kadwal ora arugamirite Coastal General and Teaching Referral Hospital akirekeria kiara murungamiri munene wa sibitari ati nwatumite Mwaje akata utoro bwawe nontu bo Mwaje kwithira ati admitted in the right time kuringana na mubunge wa Mvita Masud Mashele indi kuringana na Javi Atela na mandaktari mutaratara jo mwega jotithingati na ochungoni butathithwa sababu yongwa ya ikukia bwana Kibwana ithira ikimenyekana ali mukuru wa ukuru bo miaka 52 ndibo kiboriti ochungoni ningi mbere ochungoni bakiuga ti makosa ya murungamiri munene wa sibitari mtu ena maoni yawe indi yaunio maoni ya KMPDU na mwariki munene Devi Atela kiuga kithira murungamiri ati chokwa sibitari ne arigitani nabo mandaktari bakethira baika mathagande ni mukana jomurito kiri rungamiri bwa county ya Mombasa rungurwa Abdul Somad Nasri. Karatasi gatuna ni mantu ya kazi majuu nwikitwe mugambo ya yu nwikitwe ngugisha ome ya nthiguru ya Kenya na vijana baithirite kia approached kana agents kuma nthiguru mwanya mwanya bakienderia vijana ithuganio ria kwithira kuri na ngugi ome ya nthiguru ya Kenya kwisio alali indi karatasi gatuna kiringatheti ya The Standard gakimurika ukora burabo ithirite bugita na mbere ningi rwangi rwa foreign affairs rugikirira mantu ja ningi jaga kinyangilo ande ya unto butena gitumi ya chumbi ya gite mushemo indi mantu ya utoro bo vijana na kuringwa ukora kwa vijana ni ma agent baba kuga batwe twabonera ngugi ome ya nthiguru kana kazi majuu oru uthuku bugita na mbere naria Russia ithirite igiusika muno kurecruit vijana kuma Africa na inya nthiguru ya Kenya gwita kurwa kirindwa na Ukraine naria baingi ba African young people na inya Kenyan young people vijana kuma Kenya batete utoro bwao rira baringo kora bairo batu kwina ngui nthiguru ya
Russia bakinya Russia Moscow kumbe otengogi ya kiguni kirebo ni daktari indi akaikirwa uniform ya kinjeshi akaikuwa karo bakaroe na majeshi ya Ukraine. Ashiari ba mbeombedhi vijana barabatete torobwao ni bashumiretie bare na kiriro na gukaya bakiure thirikari akia watoto wetu iko wapi kioto kia na ba inakiri na rwangi rwa mantu ya foreign affairs Musalia Mudavadi akiorua nitagariko riyo kitwe gotigira ati ngotaniro gatigati ka Kenya na Russia nego chunkuno bubweru nonto bwa ikubia vijana ndegoro ya Russia bakini ngokora nema agent ende Moscow nijukanite mantuja bakiuga bo batakumenya bakiuga ningotonderi tena ikinyiro ende kuringana na evidence iraithirite kimurekwa ni nyomba Shedigban teto ikionani ati mu ama kurina akenya batete utoro bwao ndegoro ya Russia tondo babachua are tondo bamunyamwe are ende ni anto viumbe nyumo ili alimo bakuringa ana okora vijana babaikia kiri karo kurwa na Ukraine ndo ya Ukraine na Russia no itite na mbere ili nandi Russia batikwenda vijana bao batonya kiri ndwa ino ndo nandi batete urutoro bwao babaingi vijana ndegore Russia nande ebambirite tactic njaro kuringana na page 4 ya gazeti ya The Standard kurecruit Africans bakibaringa okora nonto bwa kunyileka kwa vijana kiuchumi kijana arenda nguge arenda kuchinja utoro bwawe aina kioto aina maono yawe ya utoro bwawe na akaona ile opportunity wita kuruta nguge ndigoro ya ome ende kumbe amu tingugi ni ka aitite kithinjiro gaitite kithinjiro karo na Russia bunu oruna odhoku otemu shiari awirirwa ontobu na otemu mtu aina akili timamu aidira akiwirirwa boom emoni yakwa ndi mtu kiumbe kama mudharimi timaoni ya nyomba nteto rwangiro rwamiri ni Musalia Mudavadi rabaitete na mbere kuruta matemo yo ya gisiasa bakiuga tu tam ni bati kuchoke shuri bya bata yeye mantu yikubyana mteresha Russia tibwega otoro wa mtu kiumbe sovereign individual kwithira boke marua yaka are mtu ate mtu are bwonka mtu no agitumi inya kethe ike mushiari oke ake kiu gitumi tosha inya kethe ni kiriwe mwene kiu gitumi tosha otoro bura gokarua nonto thirikari ibati gokaria otoro na property ya mwananchi unio mandate ya thirikari thirikari ya formed sovereign duty ya thirikari ni gukaria utoro bwa every citizen in Kenya na gukaria property ya every citizen in Kenya na yakinya igita thirikari kaithira itikaria kioto na utoro bwa mavijana muno baraba kuringo kora ni ma agent nanga kethira bisa bakirirwa ngiro foreign affairs ni bakundira kaune kamwe na agent ba barajia shuria bya bata ibati uchokwa tutegere karatazi gatuna na ni kisirere kotine na koti nirikitie goteanirie romba ya kurungika kana kurwamia mutaratara jowendia bwa gichunchi kirishas cia Safaricom likana ni mungana yombesha cia bilioni shilingi cia Kenya bari bilioni magana jairi ja inya 204 billion Kenya shillings ende High Court Judge Lawrence Mugambi augete koti tina sababu ya kurungamia mutaratara juu itaona gitumi tosha kia kurungamia mutaratara juu kithirikari jowendia bwa shares 15% stake ya Safaricom kiri Vodacom Group akiuga procedure ni thingati yauni mantu tu ya kwagirithwa kenda value for money ithira ikioneka gartas gatuna atutandatu ngwitikia tugutegera nontu ni macies baraba itonyetikire ngurmanishe gisiasa mbandi jo wadai bare baadhi Geoffrey Ruku bare baadhi ya civil servants kana state officers bara
antune agotungatira Kenya baitonyetie kire siasa cia biama na cia kuiguna bo ene. Iu ni karatasi ka mugwanja na gatandatu masiesi bara bashumiritie bakina rwimbo rwa tutam indi bate koromerera mandate yao kikatiba orutungogi mobishine nandwangi ira banenkeri kwagirithia karatasi ga page 8 karatasi ga tonana ni special report na special report is spill over igotondoka mwanka karatasi ka kenda nakio ni ikuo kia wari mubunge wa Kabete na wari muni deputy secretary general munene wa marigi munene wa kotu nwe George Muchai. George Muchai ikuo kiawe yari 2015 na kiari kura waka urairwe ndio chungo no bwitite na mbere prosecution igite na mbere gukinyithia evidence mbere ya koti na araba ugite ni nkiruki ya thimu 150 ciaringi kwethira kuri na shiringi 30,000 cia chinchitie njara kiri gishangasha kia kura wa kwa bwana George Muchai in 2015. Alright, ngote yo kari na bata zaidi yo kari na kiguni ide twa element ya finance ni manto ya kanyamo kabesha kire financial standard today kire financial standard tukanarua likana budget ya 2026-2027 ne kuringo murashi ntugo inkai CS John Bad na Remero kemoni ya biashara na tongeria kumamero mantu kana ire public participation kwa na mwingi mantu ye budget policy paper irereketie BPS irereketie of course kwithira policy statement irereketie kwithira ke lokelwa na 4.7 trillion niyo target ya 2026-2027 na thirikari iri na mendikithia bora igaita na mbere kwithira igitumira mbesha baribari shiringi cia Kenya mbesha ikwibura itengeri na page 20 na 21 niyo gutegera bora mbesha ikaithira igitumika tutegere bora ikaithira igitumika nontu bwa budget ya 2026-2027 recurrent expenditure irigiri kwithira itumira 3.46 trillion recurrent expenditure ni 3.46 trillion and development kana mbeshire itengeri development ni bilioni 749.5 ire igatakiri thirikari cia matura kana counties ni at least 495 billion Kenya shillings ndikithia ria kanjia mangava na bariwo barenda at least 520 billion indi thirikari ugite irekethira at least key projection abando ni preliminary stages ni 495 billion icio ikathira gita kiri thirikari cia matura. Those are some of the mendikithia ria kinyiritwe na kuringo murashi ni rwangirwa kwagirithia budget ya kithirikari mbere tuthirie katutegere editorial cartoon nkomene page 12 niguo kwina editorial cartoon imurika uthiubwa Vladimir Putin uri premier ndegoro ya Russia kana rais wa Russia na rungu au ngona kuri na ithandũkũ riandiki Ukraine war na iguru ithandũkũ ikwikiri mbesha baribari ndoa na Ukraine babaingi bao batiwa na nguma kana ngurario cia maisha na bangi bata utoro bwao lakini bo bagite na mbere uchwa utoro bwega
kuri na antu ile alimu antu ariateri ba kobaringa okora bakitake advantage of the poor, bakitake advantage of the situation, bakitake advantage ya economic differentiation ntikwenda kwiruma kiara indi kambu atere kunyereka kwa vijana kiuchumi ni gutuma bakaringa okora baita ndi ya Russia bakiairwa kuri na ngugi indi baitite kurwa ndwa na baba ingi batotoro bwao na gutua na ngurario cia mwiri na buni buo kare kirenga theti ya The Standard rokero narua Tuesday Jumanne ya narua 24th February 2026 bitoka bumutharimi kankwere thank you na thank you very much na ntubwago tudura ti kawaida indi kumakiretwe kiriwe thank you very much niwe utothetie nyumba nteto era iri na igweta gathetune ka Meru manjezi baranjirie kuwa Meru TV niyo nyumba nteto nambari 1 nambari 1 gathetune ka Meru ite nambari nya utungatira kire mitandao kinande tu live kire mitandao na tukumenyeria nteto bure gutondoka kuma Maturene county ya Meru na Ome county ya Meru nya Kenya ngima mantu yigie ina ya kuigiwe re mutegeri wetu mwende thank you very much inkwendere rukiriro wega weta kuraya tochokera kiri gicunji ke bithatu tukethira tukiaraniria na ageni betu tukenaru akomureka mantu kathomba inyamantu yantu bara batwire na wathe gutegera ni policy sire ku thirikari ikite ni policy sire ku ciaete implemented nire ku thirikari gutantira kuringa murashi inya thirikari ya county ya Meru ningi tugitegera ni opportunities ire ku antu bara batwire na mawathe baithirite bakiamukira gukirukira effort na mitaratara ya policy framework ya thirikari nene na thirikari ya matura na beshira itengeri baraba tuire na maadere ni bao baidera bakiguneka edukitwe reporti cia baraba tuire na maade kuringo okora na can give us na